Invite chibai fukule simple english miso youtube channel tangle facebook page reng vine chibai fukule voina point ni te kan man tang kai le nge Theih Tur Sap Tawng kan sir ho don ani voina kan sir ho tur te hi itana tang kai nge tur te ani don na fangin he video hi lo en chuak le ro tuna video mai muang hian pakhat na tanga pali na hi voi thum theu ko lo soinga voi ni ka soina ka rolin lo soi ve roi manem min ro su mizo tonga min ro su khate kan soina khanin hetiang hianin Sap Tawng in kan soi thai ani stop calling my names hey stop calling my names khatiang khanin kan soi thai di omje chu min ro su o ti na ani mai ni ti chuan pahni na ava ui om ve chome ang chi te lo banga kan lo pai ta khatiang kha avoid om ve khate kan soina khanin hai hi kan mang thai ani what a waste om je chu avoid om ve ti na ani mai ni ti chuan pathum na thinrim suo hetia kan soina hian hetiang hian kan soi thai ni don't lose your temper thinrim so ti na ani mai ni ti chuan palina claim in a full deuh hetia kan soina hian heting hian Sap Tawng kan soi thai ni that was a close shave ti mai tur ani omjia chu claim in a full deuh ai entirnan hi chu ball kan lo peta goal a khanin ball kha kan shoot ta ichuanin a goal teuli tu claim in a full deuh khati kan soina khan that was a close shave ti mai tur ni khateng kha kan mang the ti chun thil kan ti tum a full deuh claim te du khati kan soina po khanin that was a close shave hi kan mang thai ani hrethiam tro ole tuna chuan pakhat na tang pali na hi voi khat kalo soina nang o ka rualin lo soi ve roi manem let's go min ro su ani chuanin stop calling my names ai poi enternan kan mingni lo pui ang chi de tuna hianin alar khami rambo react na kha rambo polythene ang chi te ti chon lukol ang chi de phantro khati ang khanin ama mingni lo pui khati ang khanin nui so nan te po fiam nan te po ne su khati nga min kau thin na khanin min ro do su khati nga soina khanin stop calling my names ti mai tur ni heta hianin names hi atel nge tur ani ti chuanin ava ui om ve ni chuan what a waste ti chuanin thinrim so ni chuan don't lose your temper ti chuanin claim in a full deuh ani chuan that was a close shave ti mai tur ani hrithiam ole I will say mizo part please say English part okay lo hlau thong so i soi thai ole min ro su tia Sap Tawng kan soi du ni chuan hetiang hin kan soi thai ni Zero less apart. Okay, very good. One say thave. Ava ui om ve ani chuanin how to say in English. Very good. Let's go on. Number 3. Thinrim suo ani chuanin. Okay, very good. And then claim in a full deuh ani chuanin. Oh, very good. You improve a lot. My son le mai. Ole tuan chuanin miching la khongai takin ka tu ber pakhat kan so dang che chu ka zo che chu min chang ro oi manem let's go ava ui om ve ani chuanin how to say in English okay you can open your eyes what a waste ti tur ani rethem tro ole zir sun so mang o pangana atanga pare na hi voi thum thek lo soinga ti chuanin voi ni ka soina ka rualin lo soi ve ro oi manem that was a waste of money omje chu poisa alo thlona manna ani chu ti na ani mai ni he sentence hetiang di muna hian kan mang thai ni entirnan thil ilo leita ti chuan inu le pa de khanin I thil lei kha antan po ni se itan po ni se tangkai lo tur anga an lo ngai ta chuwang chuanin that was a waste of money omje chu poisa khoral na mai ni tangkai box zero hatiang
soina khanin hemi sentence kan mang thei ani ti chuanin parukna I don't want to waste it. I don't want to waste it. I don't want to waste it. Omjia chu kapai peilo ti na ani mai ni. Hei poi hetiang din huna hian kan mang thei ani. So in lo aita chung te chu an lo kham vek to ta ti chuanin chop me kha abang tam tura ngai anita. Chuang chuanin abang te kha vok cho pai mai tur te ni don wang khanin oi kan ai mai nge khatiang din mun soina khanin hei hi kan mang thei ani I don't want to waste it omjia chu ka pai pe lo emo pai atan chun ka ui ka ti lo thon pai lo ti da pon kan le theng chum zo tong chonin ole pasarina put your things away. Put your things away. Put your things away. Omjia chu enge ti chuanin ithil kha da tharo o ti na ani ta hian put your things away. Away kan mana wang khalin hemi mun tin ram tina da son tur ti na kha avakok lova put le away hi kan mangkop ani chuanin thil kha ani tur dan ang thlapa da kha akok ani ole parina the power is out. The power is out. The power is out. Omjia chu enge ti chuanin maya thi ti na ani kere na thi ti da pon kan ti theng chum zo tong chuanin ole panga na tanga pari na hi voi khat thek lo seinon lenga ti chuanin karolin lo sei veroi manem that was a waste of money. Poisa alo thlona manna ni chu parukna I don't want to waste it. Kapai peilo pasarina put your things away. Ithil kha da tharo parina the power is out. Maya thi ti na ani mai ni ta hian the fire die man lo tur mo angial nga na kan letani chonin kan sap tawng kha a broken dawn ka ti thin kha ole tuna chonin I will say mizo part, please say English part, okay? Poisa alo thlona manna ni chu ani chun how to say in English. Oh, very good. And then kapai peilo, how to say in English. Oh, very good. Ithil kha da tharo, how to say in English. Please say in English. Okay, very good. Maya thi, how to say in English. Kere na thi te pon kan ti theng chu. Eheu, fan soi thave. Now I will ask you whatever I like, but it will be one sentence, okay? Don't worry, it will not be two sentences. Please close your eyes. Okay, have you closed your eyes? Let me ask you right now. I will ask you in Mizo, please reply to me in English, okay? Maya thi, how to say in English? Electric a thi, emokeren a thi. How to say in English? Okay, very good. You can answer me correctly. Hey video hi try ti zong ten ya ti chuan ilo hlok pui tak tak ani chuanin please subscribe to my YouTube channel and then please share this video. See you in the next video. Bye bye.